Bula. Go minuni mereka-raki untuk terletak di warung Nambula FM, namun dua nesek. Nimbula, ayaw meli, nawati tiyo may mataniway, ando talita ka na warong Nambula FM. Ando toka biyo na series wa Nambula FM, namun dua nesek isu. Ni sambula binakan lewi biti gonga lomani tahun ni lebemba. Ngango musim balen roko-roko untuk talita ka na warung Nambula FM. Bula FM, Number 2 NSR. Bula FM, number 2 NSR. Ni sambul binaka se ko ngo na Vakaleleka ni nonde tutu ko na mbungi ndai tutongi tagina sitona MH super fresh mena so me ruas sangabul nondol nandola ena matabele we suba ngoni oti na norto bandindin taki ena bugni dala ni ken beauty ko nei sawe na batani buli ken laki nduitu nei sawe so mikina wana keshe na lo manisitoa Abogado rendo na bandindike siyang ninamaki na matambose ni Fiji Competition and Consumer Commission na law manisitongo salamureti nga endo na ripote barita kendo na lenu bunua kangailaki laureki na nathalongo laurei na law manisitoa ni tabai ni fabuloso toka na $5 diwa $5 sende na kena isaw na bata ia toka na $1 ba $5 sende na kena isaw be kesha Tiko ena ngaunongo na non delilu ni matani tu vorenggemba ni marama ena ndona besiko kina matani tu o Cuba laki besiko tela ngaomba ni marama beir na ngone ni biti era buli buni waiti ko mekia ena ngaunongo laki betal no tela ngake ir na ngone buliongo ena bugu ni bule to maniti ko ena ngaunongo alaki sota tela ngake na presidente mekia ka kinda baki ena ndua na bole ni baka ivalu Tomani na betalo ena buguni kia na pangangado taki na bewekani ni matani tu rua. Sa taka tu ena ngongo na matambos ni bela ko akebu no mamada ena kia na sanambiu na camera ena nonra vest ni bagalislesi ni LTA ena ngauna ni nonra taka. Go ena kia na sarabi na nonra bengarabi ke na nonra vital noa ke irnanda ubaka ulori. Go keni mbale ni sana reda talangana non rataka na ibagalisles ni LTA kureni rato dingo matalanga sona ripote mbale tir ni ibagalisles kasabanga gaitiko ena ngauno kina ngito dona ngito ngui la da bindendre ndua na ngito na noa perato na betadini na o Jody o Scott kay Biden Barrett ena buguni kiana mainganga na timi ni New Zealand na mbungi sarabe na TVNZ ningo ni mateni ngauna kina mata timi ni New Zealand merto ngito kina tolu na betadini ena ndona ngito ena sotsota ni World Cup rato mainganga na timi ni New Zealand na mbungi wana timi ni Canada ena kailevu ono sangabulu kay senga maitha bekiri na Vakaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri erana na semana stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni pwedeng manaka. Bula na lang ko siya do talita ka boli rongo sirma ko na Radio Fiji na kasi. Bula ya Veronica Melo toka do talibio na Radio Fiji 1 ando mai biti. Na vango merre telawa go ngai tabua ando talita kana varonga na Radio Fiji 1 nando mai viti Bula, gonga ino ke imba, ando talita wale na warong na Radio Fiji 1 nando mai viti na wale ano dango saniter kwati ando talita ka Vakaleleka na warong na Radio Fiji 1 eno sorry Radio Fiji 1 nando mai viti